Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Ebusa for too much GH and when you go so I will show me Edna na ama owusu a ebre no evie edru se enkomo nam fa memu ewe my Ghana mu no me de betu dwa ametie for ahwefo bia enye bi ewomu na for some days now my mu enkomo ba ko a wo bia etwe ne sre eni abasa ye nua ba gospel musician Joyce Blessing ehunsem na Joyce Blessing ono no to nwuma woto so edin Unbreakable, yes, Unbreakable Joyce Blessing and one sem and American Biom so numa we release it later if cry Adam Nana baby of a radio stations will be a boat with a very nice song. Na send them data and go for a training sem can anyhow, anywhere, any place piano and say Joyce Blessing, you will video more. Wojina a sister in law if ye san isusu video so wojan sister in law fie se wo pe ne ma na eno enama ensembebre efimu aba na sese ade de abeto dwa a efa ensem ne se entertainment analyst na Kwame Chan se Ghana for sese abebi a edru ewe nwa ba Joyce Blessing ne nsem na epi abeto dwa obi atwe ne se ne apasa ni edu ebre a den panti se ye do no edono nyom enim se Yakopon ena yi ni ma Ghana for se won to nkran hye nyom won to ayi nyom ema na ye ntintimi ndirechi entimi fa ne nyom so emmom pa ye dia ele se se ade ebre mo odin pa akwese David ni Goliath bra akonesi obi ahia se wode ni mpaye ebedi Joyce Blessing echi because obi edu de wo ba no ye ka se wo bebi eye pa de na ya tro wutie na Kwame Jan na asema wo pese won fa ntu dwa maka na fonia no wo pa tese se ade de se ye ni mpaye bo anase ye Christopher wo man mu amoto Joyce Blessing ebiom so musa etie de nyom enim se wo fi Nyankopon ne ma ne nyoma ne tibito hye Ghana fo nkran ya ene se ade de wo hia ye mu apa wo mpaye bon wo hia se Ghana fo ebe ye odima edi ama no aboni din wo because bebi edu de ayese Jonah any Job abrabo ni bi na edu so e wona abrabo mu na ninia sorry e wo ebra ebeto ja se video yi a mechanic ne se ne sister in law age ne magu a wo pese be hu ne ma no na wonya hu kwan na se de wo exchange words e wo video ni mu na no ne ko Kenya asem e wo Ghana for ano se Joyce Blessing no se si ano na wawe egu atoba ha twi ni wa ebetimi ade aka bom biem ni kunu eti ne baby eno no so eti ne baby na yete san ensem no bebre na so elasa sorry e wo echire ebi say Joyce Blessing eno koto se ni kunu no gani wo chiti wono so am wo no oba fofo kra se chiti na nyese one day journey woni na atena ha wo ni oba fofo se ma different atena abo ma miensa e wo ma we echi a wo mie no maka bo a wo miensa e wo ma we mu no wa okunu no asa fa na chi akoho miensa we chire a de se anakwe wo ha kese edama Blessing Joyce Blessing ama sisi ano enu na ma na ware no egu a ebiem so ne kunu so hu se ne yire no de egufu atu efifie no wo se sa ne ma no ekogu ni sister ho se na ono so betimi a revenge e wo Joyce Blessing so ebi so ka se sa no enimu sa nya no kre na accept ma Joyce Blessing ene ne kunu omuntem etesi ene se ne kunu Dave Joy a wo saye ne manager ne production ne nyum tuo mu beat mi a wono agasa na arrange edema ne here no wono enokoto se Joyce Blessing se wenye sike enti waye popular se a bebi obefa bia otimi gini din wo ho nti emema foforo eni aba no ho ama ono so age o matuma atese wonam emema foforo so oni emema foforo HT e woni kun ni Dave Joy no so ama ono so de ni akohu bi eno na ma ware no etete ya pansan ya atese sia na aya asem Ghana no na so ni niemu no still na ko fobi so ka se nye no kre ama wo ba bia ne din ede efua bodu aso ede betu dwa se na ensem no ekoba ne no mo pa de ne stand na ne se woni Joyce Blessing ni kunu ne wo mo ware mu nsem nti wo de betu dwa se Joyce Blessing ene wo kofa wo ba bi a ne din ede Julie J se wo mra emetra ne fie no meboa no wo ne dwumadie mu as publicist
no one no want to be any juma they say like ne conferences or back programs or back so on done di entrance for one year advertisement emano and country for publicist juma no one year sade ni bi emano na say woni baby denti wo fa no betna ne nche wo fie to aduane ma no emano tika de hye ne ho e de koba na no na ga no city fie o ate say ensem e ko so e wo fie bia no wotimi de ne hwene etumi bi eka bi no nti ma ono so hu ne say de tesi ade ono so upper hand wo fie ono so tumi say ono so betimi determine the enko so fie eno ne nam so ema eye girl yi ani din e de Julie J yi ekeka nsem e de good blessing ni kunu Dave Joy asum ema Dave Joy so hu ne say baby e kon de so ono ne tena ya enye yi eno nti wonam eye Julie J publicist Joyce Bless nani publicist nsem so epa won area ya efifie and some dey na mechanical no ayen nsem 3 versions and my boss so e dey chose sia ni niemu no so utimu say Joyce Bless no ensem eha no asem no ehye no because wo ba eye OKFM kra do ye program ye live fellowship no utimu say edu ebebe o tonyum etonto nyame no o break it down o sun ye utimu say eye o ya o musun e do o sun ase de hana want me e woda a wo kopie mu e wo osofu Eli na so dem a wo bom pa ya chenya kopo anya tenya kopo aboa so asem se na ekoso sa na ekoso tu say edu bebi no ha na so e break it down esu ye sama te senim ne mpa ye nia no edane nsem foforo e ma Eli krap as the share enkom eno e na enam so e ma eye entertainment analyst ye e da betu just say ebeya e Christopher ya do Joyce Blessing ye tie ne nwum ye mbom paye emfa man because embre no de emu ayedin unbreakable or ya breakable enkofo bunu nyama bunu ensem bunu enu ti se don no e be say o remain as the unbreakable no nko so really say enwum ema yeso ye jubilate ye fansa enji ni dia ne say yeso ye nkambom e wo domu enye odima empaye emfa man no ene ne butia because many de emu odem na ebiem so no Joyce Blessing na mu no that to just say na nsem ni esi ekoni de wonu pa de so be sipi aka say na asem ni say na asem ni titi de want me enye ni sa ongu no ho anima say on fa ne ntuma fi emesi wo bedwem obi a enwu bi dabi na what they are share lawyer for nsem ti lawyer for eye hwehwemu omo ye don betimi aye wo de mra no ere nyama ewo de ekosunu mu say na o betimi age ne fa hunde edama no na so asel to see ade de we hu ne ma na te onhu ne ma de eno de yetimi ensi gina ye enka say no credit na so ne mu no ye ni edi akire pa ye hwe Ghana for bi so adwen a womu ewo fa ensem na eba efa yenwa ba Joyce Blessing ehum we efi Lydia wono so edi awode abawo say it's indeed hard time for our lovely gospel musician Joyce Blessing. We all need to pray for her and stop all the wrong spreading of false information. If you don't know what is going on in somebody's house, don't stand in public and judge them. Also action I don't also ede awode abano no say be ya say na eye opini abekana na kwami abekan yemfantu yenye ne saa yemmom pa ye Joyce Blessing because wobi kwa manimu anaso wo kwa atetimu e wodi fia wo a woni obi nde buntimi entra ase wuntimi entra ase wuntimi hu de ekoso nti ehun nya se be trete nsa won so na we ya na ayefom so na we na anyefom so na we na enye e na we de bi yenya isa Ghana for e ya pesa dodo ebiem no so no yemfa nyama na e ba nya news nya ento nche ni hu ni se Joyce Blessing no wo yonipa oda yakoma so wo bonyum e ma ye nije ni emfa eno enye odo wo ye mu no enka wo mmompa ye e ma no se na wa we ne se be gina ejina ana se e be gutu na we nya ne fa hu die so a we nya ne fa hu die esa we so e dia wo de efi New Town Eba Efi Isaac was saying, well, it is true that we have to pray for them, but they also need to know that they are leaders in the eyes of some of us, the youth. We look unto them in the way we live. So if even something is going on wrong in their families or in their marriages, they shouldn't just walk out of it as if they don't have faith. How would the youth coming up also know how to walk in the way of faith? And also at the other one, I see that we de o mu se mpaye de hunya klase be bom mpaye e de ma ye ho nanso ni niemu no adenti na ye enwuntufo yi wo mu nim to me kan di fa akofo dodo na especially embebu no wo mu do mani eto mo so na de bia de ye de nu ato mo so enwuma mo to ye hye nkran ye obonu bi kra ho kra etibi twi efi hu na ya ma ya sakra ne enya expectation bi enya dide bi Onyankopon mu na mo amu mu du dide hu nwum ka Onyankopon ho ne nsa no nwuma ho nwum na mo to
na ye di wachi a na mo ankasa mu no mo paaba mo bawe a na egu nsembɔ na ɛbobɔba na ɛfa mo ho nte sɛ ɛyɛ confusing ɛwɔ Ghana nti sɛ mu yɛ gidifo a sɛ na mu portray ɛwɔ ho nyum na ɛna mu ntu didi ana mo nante wɔ didi mu ɔrɛ kra na egu kra utimi tena fie wobɔ mpaeɛ sɛ wo de wotu didi ho nyum tu ni mpaeɛ bɔ wobɔ mpaeɛ didi ana mo no wetu wɔ ho ne we siesie sɛ ne yɛn so yɛn hwɛ bɛka so oh ma mi we sɛ na ɔtɔ nyum no saa na sitie saa na ɔbɔ ne bra sifa ti ne edi wɔ chi so a yɛtimi enya ɛyɛ arɛtikyerɛ bi ɛwɔ mu na mu akata mu hyɛ ase na bibi kakra ba pe na mo tomato ba ha na yɛn na edi mo chi no den na mo kyerɛ no nti ɔno so ne futu a wɔde aba ɛtaitoɔ ɛno no yɛnhyɛ ɛyɛ nua Amanda de a wɔde aba wa ha I say it's so sad what is happening to our sister Joyce Blessing. Indeed, we all need to calm down from our high horses and pray for her. Also say ye mom paye emane so will be entering fin upon call ten so no one to enya humbra say on paye mu emma eye Joyce Blessing. Na na kwia jan so there but it is well. God knows best. God is in charge of the universe. He makes all things and set all things in motion. If it is good for us, he will give it unto us. And also a cransha what they attack to early come by Joyce Blessing say Yakupon de woye pa wonim de yema yen so or yema ne money and wonim. Na de yema yen so end of the mind to bibia ebebiano ye Joyce Blessing one shedding we to efi kojo and also edia what they aba say Joyce Blessing should stop the hypocrisy and come out and tell us the truth. Because what she is doing, it is not a new thing in the system. Everywhere you go, the gospel musicians from the beginners even unto this day, they have always messed up. See Empress Gifty and Christiana Love, all of them went the same road. It is something about them. When they get fame, they think that their husbands are not their level anymore. Also, Achena dream, or the one say, ready and then pay boy assembly and the betting solve it and then pay baby no Joyce Blessing no one wa fan one drink that no dem acquire trend that a war a dahoma ye gospel musicians no one more air shots and no woman omukuna and nam one do no do maba edu baby no benye sika no munya fam na nkofo ani ba mo ana tese ahomaso aba mo afa na afa de omukuru kwampo omuhu omukrampo so omukuru emunya mo level crab him enu nti enu na ama eye Joyce Blessing acting ho efi ni kunu nti Ghana for yenja class e de mpaye ebe ba fa ho na ni niam no sister brother ye Christopher se asem to yenua Christonia ehia se ye beteten sa wono so na we na ye fom so e na we na nya fom so yenim pa so say asem to o Christo ni bia eye en social as say entretene no as say en hye ne den ntimi ma ni enko another level yenim say nyankopon ankasa na makwan e ma social eba eye o Christo ni apabo mu edun ti say na ye nua be me da betu kwan wo da betu dwam say yen bom pa ye ma no nka say nka ne papa mu anu ke Christopher say na ejidi no wo bi e to sia ye nua bi e to a bible cra chen say wo nua e hwe ase utumi so ne sa e peda no e de ne nante na wo nua to ti ahwe na ye obi a tetene say na to na wo ye na wo to fom wa na wa ye wa de enu titira ho say nka enye fan na so bia mu so no akwati say gospel industry no most of the women no sa no wo bia so apportray most of them o he records for most of them omo ma shida to nyumpa ma aka akoma no obetia na wa pafa bibi for is it always now one spouses near bad and I say one more kasa na wo musuban na kasa wo shida enye hu adwuma na yema toto si ema nyama ekosa na because enti say enim ema ne de kasa bodi a yenwie ne enu nti se bibi wo ho na yedwuma a wo makoye Christopher mo hye ye nkran onum tuo mu eto nyum yi nyame aye no o metimi aye e wo mo arabe mu wo mo brabo mu a emfa all those kind of controversies e ba e form hu emba wo metimi aye amayanka ni beje because Christopher do na endom so e go ba ni say na Christopher krenya ye no mo strength be ya ye nwa Christopher especially women no more gospel music industry no wo mo emwa ya yeso edi Nyankopon dim na wo mo enso mo brabo mu ye untu gide ana mo ntimi hye ye nkran wo hwe si wo hwe fi mi fie dia na wo dwen efa ensem we ehun de wo dwen dia fa tudwa e wo too much GH your comment section ebie mu so no kan hu ni say too much GH say ade yo Instagram obetimi afollow yen e wo @Instagram_. Ebie mu so no obetimi a share subscribe say won subscribe ya
medin ɛde nana ama obusu a makramo